powerful lover, in the beautiful name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Thank you all for gathering here today to honor the remarkable life of my dearest husband. As many of you know, he was not only my partner in life, but also a devoted servant of God. Together, we shared countless moments filled with faith, love, and community. Today, I want to share with you the profound impact he had on my life and the lives of so many others. In this time of sorrow, I find comfort in God's blessings and the memories we created together. But in the book of Philippians 1:3-6, it's in the front page of our program. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. O te whaftai atu I lo atua, I o manatu o mai ate o tō. E leo noa la o whaatonga ma le fia, ia o te tala uma mo o tō malava. O no lo o tō mafuta whaatasi, I nā le tala le lei, talu mai le ua I aso, wa o mai le aso ni. Wa o mauti noa le ni lava mea, o ia na amatahina le ngā luenga, le lei I te tonu I ate o tō. E wha ato toa ina I lava, e ia I o atu lava, I le aso o Yesu Keriso. Amen. Wa umana pa lango pa I o le aso. I le awhawhio mai o sunga I whengai no whaletua. Tupu mai e o lo tātou watu no. Ta māna tina mai te tua, ai mai se tupulanga lalo vaua o Samoa o tātou mafuta. O te tula I ma le awa ma le minau I te tauai, I le nei aso ma le nei teini, e mole mawina, le mama futanga, masi o to o rua whaapele pele, e ui le na o ia o le au auna le tua, o ia foi o le tamao la o whanau, o le ona po o le sili, o le LB6 Island Barbecue, nisu o le walau ue o sila fia, e le ngata ilea, o le pele ma le mana mea le loto. All I know that I didn't marry a perfect man, but what I know, I married a right guy, a right man. Whaaftaia I lea tua, I le nei tai au, ina ni nalo. O loo ngana whaaftai, mai le ta ele o mātou loto o via whai masui I whanau, e whaapea atu ai, whaafetai tele, whaafetai tele, whaafetai tele. Whaafetai loto, ti loto mai ni aso. Ma aso umo le tamo whainga ma le tāpenanga o le tuina atu le au nā le tua e whaatasi malona matai. Mai le aso ina ua tina ina le au nā le tua ma ua malo alo na ngase. Sao do le tu lafua ina au ma le whanau. Na au le tāpenanga o mea o maumalini lava lui mata. O le aso le nafi ma le neitai au. O te lei loa e aisea. But all I know, the power of prayer is still here for us. Tō ailo pulo o te whaaftaitele, every individual who are gathered here today and also from afar, I le lato te talo ma mana tuaina o mana whanau. Whaaftaitele I o maaina o malava, e tasiane aingo ben. O le aina sa Fesili, Vaiotualemoso, whaaupenga, tui o le motu, masani ai, the ai onos, o le tasi ale ai mo ben. Ai o le nana whaaftaitele lava, I lo o tō wara le neima, lo tō walofa tūlai, o tō whaatinoa le upua le tua, e hala I le alofa. Ma o ma e masani, e le loani ma o ma tangata masani, e takua ben, o a inga o ia tangata uma. E ngata I lea malanga mama mai New Zealand, Australia, Samoa, so o se stete o nei lana mami. O tō malanga mai o te whaari lo tō alofa vale I lana au auna.
Ole se sunga le awana le tua, la amata atu sa tautalanga i le ma ua mafutana. I le tausanga e tasi le afe iwa se lau iwa sefulu ma le fitu. Se tasi o uli au le tutono le matou a inga sa auni e aluatu i whamatongo a matou i le tutuila. Na watu wai lea o le tau le au nisi o tama o le aunga tuspa ia. Sa matou o ta pena se whainga malanga mo le matou mission trip moa pia Samoa. Matou te malanga ai nisi lau tama to rua ni ia o le autala aulea o le matou group sa auni e awe le matou mission mo Samoa e ta lai finangalo le atua. Alu watu e na aso o vaaya ila ia lea i fōli na fōu na watu mana i tama ia. Matou wanga i whamatongo na aso lo moli matou. And that was the first and the last time I saw Ben in 2 years. Whaafewa i mai, whaafewa i atu be na masanyai. O te itoe vaaya ia Ben, pe ama le lua i le tolu tausanga. Lua afe, tausanga e lua afe. Ia na amatai o na matua ngame se oso ma le lotu i tafuna. Ina ua maliusi o mata mawhai fi au sa whai maru matua whaafine. Ia mawhana wala unga le toia tato o mangeo an sofi mangeo. Move lola ia lena o maliu tama, ma move lola ia tau si tō whina so mata mai ta funa ma o malongo so matua. O inanga, na ma lotu ai long se o so matua, ila wauna le toia Reverend ai whata no wasa i ta funa. O ina foila, na o toe wa aia i fōli, inga ia no le nova aia i le dua tau sanga talo ai. A o iai Ben i tono lo worship team ale mato e kalesia. Lua afe, me lua afe, ia na whaiele banquet a tamaiti a onga sa auni Ben i whauina mai le Bible College i tafuna le sa mention le sunga le tai ni tai au. O na maua e se masanina ma le sunga ia Ben i nā taimi mana aso ia ao singo leo lana. Se yo na whaangasani lona ia. Ia, o lau tala no whai stama o Ben nā taimi. O te refi awa i stama Amerika. O tala Ben, ai se awa, langa e ula tamai ki Amerika, whai ki puso ki ki bono. Ia, ai pangaria. Ia, e te tawa tau si matou matua. Mea no matou e poro. E to e alu an mafo whau. Nei o matou ainga i ati ai Samoa. Ia, sa fina wale ali ina ia maua i whaise mawhutanga. Ia, nisi rao nana finau. Ia no Fesili e fia la au tausanga. O tala Ben na aso, e luas furu ma le valu. Ia taimi na, e ama luas furu ma le fitu o tausanga. Ia na whainga tana o loa, e se tala ia whai me wau mea moi na pepero o tama ia tiara. O mea luas furu valu. Ai mulmuli ifo o umana mawhai puipo e ato i eno tonu sifuru marwha. Alala no maua. I on maa ngai whae e mai ona mātua e sau e asi mai nei ona mātua. Ai maua ero te suru i tono passport. Oops! Ai na whainga tāma no luona ia la se seo tausanga. O le mea le braka i antama lo matua lea. O lona baby face. E mi tai ape no ona baby face ia. Se mas full marfiti ua afe ia na walawa tuai nei matua ia no amlanga mai peni nei ia e o te sawa te whao mai ia manisi fuafuanga. Sawa i loa. So that's full marfiti o masino te sema lua afe ia na whaia i loi na le mawha mau ma engage ai i le lalo la wana le tua ia Reverend Tony Masani ai olona tamalia whaopenga ia ili mato e kalesia o lo mawhai fi awa i taimi nei se yo i na maliu i tua tausanga i luafe. Iu lai luas fuku malwalu luafe matasi i o na tu whatasia i maa ua sakramento whapuiponga i le kalesia tafuna yoga i rai i lalo la wana le tua ia ai whata luwasa. Amatanga le lua afe ma le lua ia ua maa ia tuloi fiti ia man whaawa wina luta wina leo langa e ala i le upo le tua mo lona BA Bachelor
in theology. Whai waini ola na onga mamawalo na degree mai le South Pacific Bible College I Whiti. Ia ona mātou mō waino oi nā na whanau i nā mātanga matua no māta lii ali ben wainandoi I a Tivoli Fesili. Wala whai moi a wainandoi ona na whai moi tamaiti a honga uma o I le lau whanua lea o tūwai lea onga taspai a sa lo I tau winai leo langa I tutono Whiti. Lua afe ma le wha, mātou mole sa ngō mātou ngā rui la loa wha, lua afe ma le wha, se te masa wha, ia wa mātou mō mai noi nei ma le atari ma mātou nofo e loi Seattle, Washington. Ia, o nisi ni o ona le tua sa mātanga, au ona ai I lalo I le tūlanga, I lalo le kalesia, the Assemblies of God. Reverend ai whātanga wasa I over I rai, Reverend lepo bese nuu whala au, Reverend Talalotu, and Reverend Tony Masaniai, say ya ola vaina via ma o mawhaiwhi au, ia o nāna ni whamanui ai le tua, ia mga lue le ngā wenga le tua. O le sama le lua fesiful maliva, sa Vaiotualemoso I tamā ngā wenga I nei, ia ono tūlanga lona whatafa ngasi o mana Mira Swani. Pea matau sanga atua, o whaiala mga mātou ngā wenga marwhanau, Yo mai no weekend, whaile lotu, toi foi. Whaile lotu, toi foi. Ono lea, o ngan ma whanau, se yo oina whaau o mātali. Tā pena lo mare ato, ia, yo mai no ine, e au nai nalo na yo mātou mātua. Ia se yo oina lava, Januari nua afe lo tasi, oina, na walauri e notna, o e whaima whaifi au, o le kalesia First Samoan Assembly of God Church in Poland. O le upo le tuele I le peano whaitawina le nei tae au. O winga nā o mātou a inga I pei o na mo ai paulo I tutonu o le ngā luenga na lue I tutonu o le kalesia. Well, whenever I thank my God every time I remember you. O le tangata ni, o se tangata e le ngalo se mealelei na whai e sisi ia te ia. O tangata e loto whaafetai. I le vai puna tolu whamai paulo, Paul begins to express his thankfulness to God for the Philippians. And this sets a tone of appreciation and love, highlighting the importance of community and relationship health. Ele ngata the joy in prayers, ito tomo ala to simta o le whai pefa. O lo mention e nai paulo, le o langa oli le titalo. E whape nāmea ngāma o mātou āinga. E fia e mafuta ma le tua. Not only that, but Paul was expressing partnership in the gospel. O se mafuta I se mafuta ngā ma le tasi iso I le fina ngalo o le tua. E te roi mo le mau nisi o ona le tua o lo mafuta tai au. Na mau mai mawhaiwhi au I ne. E tele ana mātou mafuta na o le kalesia o lo māngāri ai. Pita iane, o le loto o le mātou aina, o se loto o se tangata e se le lau nau le ngā luenga le tua. And he believes to have partnership with his other brothers and sisters in Christ. O le ngā luenga whai lau ngā lua pēni le neiva e ngā le lalo langi. I've seen that there's walls that were breaking down, the barriers that were breaking down, in order for the gospel to get through. And that's what I saw. Yes, na mauiso auna le tua, I lona tino mai. But e uia whatoanga lua ben as a position of a pastor, but whatever na auna ben le tua, as a man of God, as a servant of God, that has a heart for Him. O la nana wata whaafteite le ai lo to lua, e le avelo na anu le wheelchair, e le avela na anu le walker, e le avela le tau siki e lana whanau, na vai yailo na loto I le fina ngalo le tua. Te lo se me mana I le mama aftanga ma loto rua te mo tinga ina. E uma le ola ben, e le whaapea mai a ben, le ua uma. O le a o wanu, tu o mai yaki o le a o wanu.
O le tala no mai fo mai o fatu a maua te tasi o mase ngase fatu a loa le o to ai na mana e tala no mai fo mai pe ama to masina o might be 2 weeks left for his life. I tala no mai be vision o na wena le tua vision o community a Samoa malana whanau malona aina. O sila fear community a Samoa. O matau aina, he is always a backstage person. O mea uma tele na plan o se whaamoi moi. E ni whaalino lino ano na tino i tua. A o mea lai na te whaila. O le matua a noa o na loto e nau ina ia whaatau ina mana menuia. O lesi mea maani a matau aina. O ia, e mon mawina a matau e maa a me se o matau aina me. O pena ua maa cards. O pena ua maa tupe. Tani e a lafu me voisi o tua ngani skiwi. Kalo whai whaafitai ai a se kupe i lau ato. No, ata la ia. Io, ata. A wafo i la, e sa awa e ua whai fi au tupe. Ia ai ore tate titi suru, ia tupe. Io, ia e no uma o femia e tupe. But these are the principle of ma, ua unu ngā lihi. Na mai noa, na whaamanuia ina tua e ma waina ma o ngā lihi. Ua lua se fulu maritolu nei tau sanga, talo na ma mafuta, e a maritolu masina. Lua se fulu tau sanga, a maritolu masina. Au nisi nei vaenga, sa whaamanuia ina ina o loto e ma mafutanga ma loto e lua. E sa le pepelo. I te tono lo mari. E sa le pepelo. There is no such thing as a white lie and a black lie. With every little thing, you have to tell the truth. I have to tell the truth. There's no secret, there's no hidden things in our marriage. Ele ngataia, o matou aina, he will always see something good. There is a quote goes, say something good to Sarah. Yes, that happens in this marriage. E loa matou aina o tina aina e whenua semea. E whaataritari, I'm looking forward to mo ke uru mai le whare. Sa, good job. Good job. He was like my coach. So se mea na vai whai. A ia plan, ai tinga ina I pātua si o le tua mai Samoa. Au te whawhatai le tua, ia sa mawalo mahanosi, e whai mawai ma lima. O le ngata ia, se tasi mea ngaro ngatai matau aina. O se tangatai, when Ben is quiet, that gives you a sign that he's very confident of what I'm doing. So se mea te whaia, pe e malia pe ne nofo mai se mea, a lago te ngā ioi, e mona mawina e rona tamā. O whea me mātou te o e whaile keire, pe whai se festival ma mea oma. E malia pe ngā le nofo ai ngā whatu, a pe a nofo i whale, a mātou o mātou mei te whai mea, mei li ai o ki haulo. E le nofo a pe le passenger seat, he always a good driver for us. He wants to make sure our lives are okay from point 1 to point A. Una lato na la ia lea, na le nofo ama vaai, mai te wina foi tina le kalesia. E lima lo minute le vai moto ai me se mea kiring. Lani, fele, pole, fele. He always wants to check on me, make sure I'm okay. O tangata foi, o learn e no o langa. I tite kangarika, ai wani umilita. A faise se ina. E pea ngale lima se furu minute, e I kai pene te apsemea. Ona omaro le pea le se mena tu. E umi, ala na umi si maa fese se ina nisi tei. O hao alo mga oe wha umi. Iyo. Ao pen, lima minute se furu minute oma. Ao lana o te nia ia umena. Ia ono lofu ila ia lea, lea o tau tutu I lalo loto. Au te whaftai lea tu, but that's what I learned from my husband. O tangata au, na saumanu nofo, e while mo, e tau le tau tala, a wau e ote mato aina. Ai ma liu ni e whaifi au, ma kuale leino rana oke o mena oa ia. Ia, ai whaftai lea tua, o no se tanga.
e alofa ma soasoani a tea au ile ngā wenga le tua. I lunga o lona pusa mali, whangaro tā. And o Fesili matua inga i tōla ngana, e hale tōna ulo wasa, e āwha pē, sa ulo a ngenu ma awhi ai. Colors, I know it's seahorse. Lia o granta, ia lona mana only ni aso malinitain as a Seahawks 12-man fan. Ia o te whaftai ia tua ono ia. Le mato maftanga mana o whanau, ia o hao se sata miti, a o ben, e fuara tā ben o te le ai o tu tamtiti le ina ska me kiki. O nefana te mi malini aso. No whanau ana festasio monima, will accomplish our visions of being my mission of Sawa. I didn't even thought of that. I didn't even think of that. I saw it in Mealelei to us. Oh, my father, my maftana mo be. I ain't say ingon tangata for ye close to the ye Ben will always try to be a mediator. It will a row of atasis. 18 faces ya ye fa now you saw to fafi. I ngofo na to aina. Pawa lena na me fai etita. Famalos. O tangata fuila. E ana malua na winga. Ai a o onta ta sao pensenia. O ke ala winga lan ka ke la ngonga le le se me na mai le tua. A o onta ta sao pensenia. E malos ya no na leo e fai. Ale no no ina ia fatanu ina me tomu mai le tua. O netaya, o lo fiafianga le netaya, le worship team o whawai le mea fiafi. O le worship team sa taita ina e lana o na ia ben, a mato ngā lua i lalo ifo ta mawhale ngana ia le bea se ni ufara. And I'm really proud. Thank you so much for having us today, that you're here with us. It means so much to us. After yetu, whaaftaita mātina, le aina sa Fesili, ma tua o whai I langi e ui o te ri maua menta mai a paptaia, sa o maua kina ia otea. Ai mai se uso ma tua whaafine o ben, whaaftai o tō walofa, whaaftai o tō wangalele, uncles and aunties, whaaftai o tō wangalele. Ia inga wha o benga, whaaftai tele o tō wangalele. Ma tua la auna o wa, ma limei au mato mafuta, mama dad, whaamangalo se o si o tu aloa. Wa alu pe, mana malio le loto, I la o tō tata, I la o lua tausi, I la o lua whaatonu, mana o lua alofa sa whai moina. O le matawaina foi, o le whatu o le matawaina, o aku malefana. Ai le ngata ilia, o si o mātou tina I Samoa. Malana mai tō telo lo aina, fia moni mawina le aso pe. Ona, o sa ngata pe no whai atu, I lela mona sona leo, ai tau ma whai lava, e whai se Mealelei mo lo mātou tina. Oina, no tau tonu e tala whaifi au whai mai, e au o te popole, e iofo ia ia whai kimpusa e ave mo mama I Samoa, ki tamai Samoa. O sa ngata loto alofa I loo aina. O sa ngata I nau, I ofo le mama sini la iei, le huli chicken. Wa leva ma mga openi ave I Samoa, a waua le whaatustu soa. O whaia, se I longa e tango se utua ngane leo moki mana ia, e vili masini o ma ave lola ia, ai ne te owa ku moi lalo mako uru e le mawa se kupi. Ai mānaia, le wasau moki mānaia nei, e hao vilina masini, ia se ia watu pe au na expert le tamaloa. Ia o la nangana whaftai ni ia fiafi, ia ono roto su mai matala au mai. Honey, you left my world, but never my heart. So high on my love, may you rest in God's hands. In Jesus' name, amen.